reka tugaruka ku ruhande rwanyu nk'abafana b'ikipe ya Rayon Sport uyu mwaka umutoza wanyu hari ingingo hari icyo mwamuvugaho reka twumvikane abantu b'ingoro tukomeza ari ingingo nta kibazo ahubwo nuko asimbuza gakeya akivangira ako n'umutoza w'umuhanga nta muntu wamuveba ndetse gatoya hari ingingo nta muntu wamuvebya ko arabizi arabyigiye natwe abafana twize gufana ariko turashaka igikombe cy'amahoro nacyo twiba ari umutoza uciriritse hari ingingo n'abatwara igikombe birabirangira arabe bashimishije igikombe azana igikombe kimwe muri Rayon Sport watsinze kimwe ugasera za igikombe twasohoka urumva izo kipe zose nimba ari yamutsinze nawe yishimye cyane muri Rayon Sport bikeneye gutsinda APR arere turu igatwara igikombe kimwe muri kirwa mu Rwanda cyaba cy'amahoro cyaba ari cya champion ariko aya ni cyamanye siporo ni ikipe bakose mu mwanya na mukinyi karongi bitware siporo naza gufana rero nizatwara igikombe ngo hari ingingo natatwara igikombe cyane tuzahita tumwirukana igikombe cy'amahoro yari ku mutima ngayitunda cyane yarirukaturuzi karongi ku kibuye azazarukanwa aho reba sana ubuntu mu karere ka Nyagatare umurenge wa Karangazi karere ka Nyagatare none sahizi ejo ni gorira abantu baratugeza aho Mwanza agira ngawa urumva iyi kipe ntabwo ducika kuko turarara ku mwanya wa mbere kandi APR byanga bikunze ni nko gufata urukwavuga ku bitahasi ibyanga bikunze mu karere ka Nyagatare ndasubirana n'inzizi n'umugore wanjye mugire mana nziza divina dusubirana n'inzizi tumere neza turaneza urakoze cyane murifuza iyi ekipe ko mwahora ku mukino wa nyuma y'igikombe reka twumve murifuza iyi ekipe mwahora ku mukino wa nyuma mushiki wacu navuge turashaka APR kuri finale kubera iki mwifuza APR kuko APR bayigize abasheri kandi umwe dushoboye kwagara igenza turashaka kwereka ko natwe dushoboye